Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere, abanyamerika barazirikana umwirabura waharaniye uburenganzira bwa muntu Pasiteri Martin Luther King mu rwego rwo kwibuka isabukuru ye y'amavuko iba ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Iyi tariki yabaye umunsi w'ikiruhuko mu gihugu cyose. Hashize hafi imyaka 54 Martin Luther King yishwe. Mbere y'urupfu rwe yazengurutse Amerika yose ashishikariza abantu gukora ingendo z'amahoro zigamije kwerekana ko abaturage bose bafite uburenganzira bwo kubaho bungana hatitawe ku ibara ry'uruhu. Uyu munsi ndashaka kubwira abanyamerika ndetse n'isi yose ko turi mu rugendo kandi ko nta kintu na kimwe gishingiye ku irondakoko kiduhagarika. Mu mwaka w'1955 nibwo Pasiteri Martin Luther King yatangiye kugaragara cyane nk'umuyobozi uharanira uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe yari mu mujyi wa Montgomery wo muri leta ya Alabama iherereye mu majyepfo ya Amerika. Yayoboye ibikorwa byo kurangiza irondakoko mu mamodoka ya bisi atwara abagenzi. Twebwe abirabura ba hano muri Montgomery twakoze urugendo rw'amahoro twigaragambiriza kwamagana akarengane tumaze imyaka myinshi tubana nako gakorerwa mu modoka za bisi zitwara abagenzi. Mu kwezi kwa munani mu mwaka w'1963 ibikorwa bya Martin Luther King byo guharanira uburenganzira bwa muntu byakwiriye mu gihugu cyose. Muri uko kwezi abantu bagera ku 250 bakoze ingendo mu mihanda y'umurwa mukuru Washington DC. Ibi bikorwa byari biyobowe na Martin Luther King ubwe, byari bigamije gushyira igitutu ku nteko ishinga amategeko kugira ngo ishyire itegeko ryo kurangiza burundu irondakoko. Iyi myigaragambyo yari yabereye imbere y'urwibutso rwa Lincoln, yari irimo kandi indi mpirimbanyi yamenyekanye cyane yitwa Roger Wilkins. It was a glorious warm summer day. Ni umunsi mwiza cyane, harashyushye, abantu bose barimo kwerekana ko bashaka impinduka. Ni ibintu byiza iyo ubona abantu bose bashyize hamwe berekana ko banyotewe no kubona igihugu gishyira hamwe. I have a dream. My 4 little children. Mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana banjye 4 aho kuzahohoterwa bazira ibara ryabo ry'uruhu, ahubwo bazahabwa agaciro kubera ubwenge bwabo. Imyigaragambyo y'amahoro yayobowe na Martin Luther King n'amagambo yavuze byatumye uburenganzira bwa muntu buhabwa agaciro, ndetse bituma igihugu gihora ku nkeke yo kubona uburemere bw'ikibazo cyo kudafata abantu ku buryo bungana. Pasiteri King yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka w'1964. Muri uwo mwaka Perezida Lyndon Johnson nibwo yahise asinya itegeko rirengera uburenganzira bwa muntu, ndetse asinya n'irindi riha abantu uburenganzira bungana bwo gutora. Icyo gihe hashyizweho ingamba zibuza ivangura rishingiye ku moko, ahantu hahurira abantu benshi, n'ibindi byose byari nk'imbogamizi ku birabura byashoboraga gutuma badahabwa uburenganzira bwo gutora. Hari ahantu nasomye ko aho Amerika ibera nziza ari ukuba ufite uburenganzira bwo kwigaragambiriza uburenganzira bwawe. Urugendo rwa nyuma rwa Martin Luther King rwo kwigaragambiriza uburenganzira bungana ku bantu bose yarukoze mu mezi yo kwa 3 no kwa 4 mu mwaka w'1968 mu mujyi wa Memphis muri leta ya Tennessee iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi myigaragambyo yo yari yo gushyigikira abakozi bakora amasuku. Iyi niyo myigaragambyo yagize aho itandukana n'indi yose yabaye mbere, kuko aho mu mujyi wa Memphis urubyiruko rwiroshye mu bikorwa byo gusahura amaduka, ibintu byababaje Luther King akarahirira kuzasubirayo gukora indi myigaragambyo y'amahoro. Kuvuga ko uru ari rwo rwabaye urugendo rwa Luther King rwa nyuma, nuko mu ijoro ryo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 ari nawo wari umunsi wa nyuma wo kubaho, nibwo yapfuye yishwe. Uyu munsi kandi hibukwa uyu mugabo wakoze ibikorwa bikomeye cyane birimo guhesha abirabura uburenganzira bungana n'ubw'abazungu. Iyo ataza gupfa ubu abari kwizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 93. Mu rwego rwo kwibuka no guhesha agaciro ibikorwa bya Pasiteri Martin Luther King mu mujyi wa Atlanta wo muri leta ya Georgia, hateguwe igitambo cya misa mu itorero rya Ebenezer ry'Abatista. Hateganijwe ko Senateri Raphael Warnock aza kuba ari muri iki gitambo cya misa. Nabonye igihugu cy'isezerano, nshobora kutazagera nayo namwe, ariko ndashaka kubamenyesha ko iri joro tuza kuba mu gihugu twasezeranijwe. Ubuzima bwa Martin Luther King burizihizwa uyu munsi nyuma y'imyaka hafi 54, byinshi mu byarose byarabaye impamo.
muri ibyo harimo ko Amerika yayobowe n'umwirabura wa mbere Perezida Barack Obama. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.